deci. Opština Voždovac uručila je na poklon 4 vozila Fiat 500L policijskoj stanici Voždovac ispostavi Beli Potok. Na taj način opština nastavlja da brine o bezbednosti stanovnika koji tu žive, a policajcima obezbeđuje bolje uslove za rad, kako bi uvek bili u službi građana. Da bi policija mogla da vodi računa o bezbednosti građana, neophodni su adekvatni uslovi i sredstva. Zahvaljujući automobilima koje je donirala opština Voždovac, službenici policijske ispostave Beli Potok obavljaće svoj posao kvalitetnije i efikasnije, a stanovnici zapostavljenih podavalskih naselja postaće ravnopravni sa građanima koji žive u centru Beograda, kažu u opštini. Mislim da ćemo sa ovom donacijom napraviti dobru stvar, zato što ćemo se približiti našim građanima još više, da oni znaju da je to njihova policija, da oni znaju da je to njihova opština, da mi svi radimo na jednom zajedničkom planu, da nam opština Voždovac bude još lepša i još pristojnija. Kako bi policajci ispostave Beli Potok nastavljali da pružaju maksimum u obavljanju posla, neophodni su im automobili koji su bolji, kvalitetniji i ujedno njihovo osnovno sredstvo za rad, kaže državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Biljana Popović-Ivković, koja je i pokrenula inicijativu za donaciju. Podavalska naselja, dakle to su sela Beli Potok, Ripanj, Zuce, Pinosava, imajući u vidu da su ovde izletišta, dakle Avalski toranj, spomenik neznanom junaku, da počinje lepo vreme i da će sve više građana posećivati Avalu, oni će svakako biti sigurniji i bezbedniji, zahvaljujući osnovnim sredstvima za rad, a to su ova vozila koje smo dobili kao donaciju od opštine Voždovac. Ovo je još jedan pokazatelj rada policije u zajednici, zajedno sa odgovornom lokalnom samoupravom, nastavljamo svi zajedno da se borimo protiv kriminala i korupcije. Još jednom hvala gradskoj opštini Voždovac. U narednom periodu sledi osavremenjivanje policijske opreme i sređivanje policijskih stanica koje su u lošem stanju, kažu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, i dodaju da je cilj da se doprinese još boljem radu policijskih službenika. Gradska opština Zemun uručila je donaciju 40 jastuka i organa i 30 dušeka Centru za zaštitu odojčadi, dece i mladih u Zvečanskoj ulici.